Imana kuri mwese mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi itariki 17 Mata umwaka w'ibihumbi 2026, tukaba turi ku munsi w'ijana na karindwi mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi ibarirwa kuri 258 umwaka ukagana ku musozo. Abasuhuje nge banyita MC Derrick, ntambazaniye bimwe mu byiriwe bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Ubuhanga bw'ibyuma tukaba turi kumwe na Eri Iradi. Uyu munsi twararangatanyije amaso mu bitangazamakuru biba bigiye bitandukanye, dukorera ku kinyamakuru y'Imvaho Nshya. Urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli, aho litiro ya lisansi yageze ku mafaranga y'u Rwanda 2,938, yiyongereyeho 635 y'u Rwanda, ivuye ku 2,303. Ni mu gihe kandi litiro ya mazutu yo yagumye kuba ari 2,205. Yatangaje ko ibi biciro bikurikizwa kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa 17 Mata kuva ku isaha y'isa 12. Ibiciro byaherukaga kongerwa ku wa 3 Mata 2026. Icyo gihe litiro ya lisansi yageze ku mafaranga y'u Rwanda 2,303, aho yari yiyongereyeho amafaranga 318. Ni mu gihe litiro ya mazutu yageze ku 2,205, bivuye ku yiyongereyeho 257. Ibiciro bishya byashyizweho hashingiwe ku mpinduka ziri ku isoko mpuzamahanga ry'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ingamba leta y'u Rwanda yafashe mu guhangana n'ingaruka z'izo mpinduka zigenda ziyongera ku isoko mpuzamahanga. Tukiri ku bikomoka kuri peteroli kandi, urwego rw'igihugu rushinzwe igenzuramikorere RURA rwatangaje ko rumaze guhana abantu bagera ku 100 batwara imodokari mu buryo bwa rusange kubera kuzamura ibiciro by'ingendo rusange nyuma y'amasaha make hatangajwe ibiciro bishya bya lisansi. Ubutumwa bwashyizwe hanze n'uru rwego kuri uyu wa gatanu tariki ya 17 Mata 2026 bugira buti abagera hafi ku 100 bamaze guhanwa. Wa 16 Mata 2026 RURA yatangaje ko igiciro cya litiro ya lisansi cyazamuwe kiva ku mafaranga 2,303 kigera ku mafaranga y'u Rwanda 2,938, bivuze ko cyiyongereyeho 635. Mu gihe igiciro cya litiro ya mazutu cyo cyagumye ku 2,205. Ibyo biciro bishya bya lisansi byatangiye gukurikizwa kuri uyu wa 17 Mata 2026 kuva ku isaha y'isa 12 za mu gitondo. Nubwo bimeze bityo kandi, Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yatangaje ko ibiciro by'ingendo bitagomba kuzamuka kuko igiciro cy'amazutu kitigeze kizamuka kandi imodokari zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange niyo zikoresha. Yasabye abaturarwanda kubahiriza no kumanika ibiciro aho abagenzi bategera, nabo bakaba basabwa gukomeza gutanga amakuru binyuze ku murongo wa telefone 2 ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zayo. Inyemerere duhindure ingingo twerekeze kuri iyi nkuru, aho ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare cyatangaje ko umwaka ushize w'ibihumbi 2025 muri raporo y'ibarurisha mibare ry'abaturage mu Rwanda gatanya 4,479 zanditswe mu irangamimerere ry'u Rwanda, aho umujyi wa Kigali uza ku isonga na gatanya zigera ku 1,119. Icyo kigo cyatangaje izo gatanya 4,479, mu gihe muri izo gatanya izigera ku 2,629 muri zo zemejwe n'inkiko. Iyo mibare kandi igaragaza ko umujyi wa Kigali uza ku isonga na gatanya 1,119, ugakurikirwa n'intara y'Iburasirazuba na gatanya 1,011, naho intara y'Amajyaruguru akaba ariyo ifite gatanya nke, aho ifite gatanya zigera kuri 529. Iyo raporo kandi igaragaza ko imibare y'abashyingiranywe igenda igabanuka,
aho mu mwaka w'ibihumbi 2024 bashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko bari 52,878, naho mu bihumbi 2025 hakaba harashyingiranywe 50,256. Bagaragaye mu gutandukana abagabo bari hagati y'imyaka 25 na 29, naho abagore bari mu kigero kiri hagati y'imyaka 21 n'imyaka 24. Gatanya zemejwe n'inkiko mu bihumbi 2023 zari 782, zemejwe n'inkiko mu bihumbi 2024 zari 1,068. Naho gatanya zemejwe mu nkiko mu bihumbi 2025 zari 2,629. Ibi byatumye gatanya zanditse mu irangamimerere mu mwaka w'ibihumbi 2025 ziri 4,479. 41.2% bya gatanya zemejwe n'inkiko ni abari bataramarana imyaka iri hagati y'icumi bashyingiranywe. Amakuru yacu amunyemerere atwerekeze mu karere ka Huye, aho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 17 Mata 2026 hamenyekanye amakuru y'urupfu rwa Kamari Aloys yishwe n'abagizi ba nabi muri iri joro ryakeye, ariko bakaba batari bamenyekana. Ibyo byabereye mu kagari ka Cyarwa, umurenge wa Tumba mu karere ka Huye. Nyakwigendera Kamari yari yasanzwe acuruza amafi mu isoko rya Huye. Bamwe mu baturanyi n'abakoranaga nawe baganirije Imvaho Nshya dukesha iyi nkuru bavuga ko nyakwigendera yari asanzwe hari inyangamugayo, ntawe bazi bari bafitanye ikibazo cyangwa andi makimbirane ku buryo byagera ku rwego rwo kumugirira nabi. Imenyerere dusimbukire kuri iyi nkuru, aho umwe mu bakobwa bazwiho kuvanga imiziki neza mu Rwanda, DJ Ira, yakuriye inzira ku murima abarundi bakomeje kumwibasira bamuhora ko yatse ubwenegihugu bw'u Rwanda, abibutsa ko yari afite impamvu zirenga ibihumbi zo kuwusaba ndetse ko nta kosa yakoze. Yifashishije imbuga nkoranyambaga ze kuri uyu wa gatanu tariki ya 17 Mata 2026, DJ Ira yavuze ko atumva ukuntu hari abakimwibasira mu gihe amaze umwaka wose asabye ubwenegihugu bw'u Rwanda. Yagize ati, nyuma y'umwaka muracyababaye, muracyantuka, muracyantera ubwoba. Kugeza ubu sindumva ikibazo gihari, ariko reka tuganire. Nshobora kuba naracecetse mukagira ngo mfite isoni z'ibyo nasabye, narabihatirijwe, cyangwa naba natewe ishema n'ubwenegihugu nasabye. Akomeza agaragaza ko nta kosa yakoze kuko itegeko nshinga ry'igihugu cye kavukire cy'u Burundi ryemera ubwenegihugu bubiri, bityo badakwiye gukomeza kumwibasira, ahubwo ko bigaragaza urwango banga igihugu cy'u Rwanda. Ati, Burundi bwemera ubwenegihugu bubiri, gusaba ubw'u Rwanda ni nk'uko nari gusaba ubw'Amerika, Canada ndetse n'ahandi, ariko kubera ko ari u Rwanda byabaye ikibazo. Abakurira inzira ku murima ababwira ko adateze kwicuza umwanzuro yafashe, ahubwo bakomeza guterwa ishema nabo kandi badakwiye kubyakira. Abibutsa ko bamumenye kubera akazi akora, kandi u Rwanda rwamuhaye umwanya n'amahirwe yo kugaragaza icyo ashoboye. Bakunze mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Munyemerere amakuru y'uyu munsi hatwambutse amazi magari atwerekeze ku muhora wa Hormuz, aho kuri uyu ngubu uyu muhora wamaze gufungurwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Aragashi yatangaje ko nyuma y'uko hemejwe agahenge ku ntambara iri kubera muri Libani, ubu ubwato bunyura mu muhora wa Hormuz bushobora gutambuka mu gihe cyose aka gahenge kazamara.
ubu butumwa yabutambukije ku mbuga nkoranyambaga avuga ko nyuma y'aho Israel yemeye guhagarika intambara muri Libani, inzira ifunguye ku bwato bw'ubucuruzi bunyura mu muhora wa Hormuz mu gihe cyose cy'agahenge. Izi nzira zemejwe n'urwego rushinzwe ibyambu n'inzira zo mu mazi bwa Iran. Imirwano hagati ya Israel n'umutwe wa Hezbollah wo muri Libani ushyigikiwe na Iran yatangiye ku wa 2 Werurwe, kuko uyu mutwe wari ushyigikiwe na leta ya Tehran. Intambara bivugwa ko imaze kuvamo abantu barenga 2,100 mu gihe abandi ibihumbi bakomeretse. Iran yatangaje ko kugira ngo yemere agahenge k'ibyumweru 2 kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari uko n'imirwano muri Libani yahagarara. Israel na Libani byemeje ko agahenge kagomba gutangira ku wa 16 Mata kakamara iminsi 10. Byakozwe nk'igikorwa cyo kugaragaza ubushake ku ruhande rwa Israel kugira ngo hagerwe ku mutekano urambye n'amasezerano y'amahoro muri rusange. Bakunzi mudahwema kudukurikira, ntabwo twasoza aya makuru tutababwiye ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abangavu batarengeje imyaka 17 yatsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Zambia ibitego 2-0 umukino wo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi. Twizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko kuri mwese mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.